Yen memang dianggap demenan, tapi masih kaya baturan. Yen memang kula dianggap calone, tapi belum kenal wong tuane. Manisku, Nak Mirna Aromi Mas Yogi sayang. Silahkan yang punya lagunya, mangga. Sejujurnya kula dianggap apa nih mantan majikan sun serius wajar yen takon status Bapak Darmaji benar mantan majikan paling iman mantan majikan sebenarnya Bapak Darmaji paling iman yen memang dianggap demenan tapi masih kaya baturan mantan majikan yen memang kula dianggap calone tapi beli kenal wong tuane senok maya senok maya senok maya senok maya suwun suwun mantan majikan mantan majikan bos sama kan welut bos welut garisan cinta ya siap oh kita ada wara-wara dengan sedikit ya siap mantan majikan yen ana wong seceni ngati wis aja ditutup-tutupi jujur dan sedelang aja sampai pulang terlanjur berharap mantan majikan asik mantan majikan mantan majikan mantan majikan mantan majikan mending jujur sing awit kian mumpung durung keciron dengan nok nai paling sayang nok nai paling iman mung kanggo pelengkap nok nai sun hubungan emong kanggo dolanan sejujurnya kula dianggap apa nih sun serius wajar yen takon status apa sayang waktu kieu nok cucuk kula butuh pengakuan nok cucuk sayang sebenarnya sama sayang kula ki apa nih sampai nok pitang yen memang dianggap demenan tapi nok pita paling sayang yen memang kula dianggap calone tapi belum kenal wong tuane mantan majikan sayang sampai ganteng Nanang Eka Nanang Eka Nanang Eka Nanang Eka Nanang Eka Nanang Eka sayang Nanang Eka terima kasih nok cucuk nok cucuk nok cucuk nok cucuk nok cucuk sayang nok cucuk yen ana wong seceni ngati wis aja ditutup-tutupi jujur dan sedelang aja sampai pulang terlanjur berharap nok Mirna Arohi Mas Yogi sayang nok pita nok pita nok pita mangkaki nok pita mending jujur sing awit kian mumpung durung keciran dengan sun bagian ingkang daripada kula wong kanggo pelengkap sebab kula
bature kula dianggap apane mantan majikan sun serius mantan majikan wajar yen takon status mantan majikan wah kukian mantan majikan kula butuh pengakuan diakui durung ora sebenarnya ya Allah kula ki apa nih sampean pada bae loroane durung kabeh yen memang dianggap demenan tapi masih kaya baturan yen memang kula dianggap calone tapi belum dikenal wong tuane temenan beli temenan ya Allah melas pisan ya Allah